Vodili su sa Isusom i druga dva zločinca da ih pogube s njim. I kad dođeš na mjesto koje se zove Lubanja, ondje raspeše i njega i zločince, jednog s desne strane, a drugoga sa lijeve. A Isus govoraše: Oče, oprosti, jer ne znaju što čini. I dijeleći njegove haljine, bacahu kocke. I narod stajaše gledajući, a i starješne s njim rugahu se govoreći: druge spasi, neka spase i sebe, ako je Hristos, izabrani Bože. A i vojnici mu se rugahu, pristupahu i davahu mu ocat i govorahu: ako si ti car judejski, spasi sebe samo. A biješe nad njim i natpisan slovima grčkim, latinskim i jevrejskim: ovo je car judejski. A jedan od obješenih zločinaca hulio je na njega govoreći:
ti, Hristos, spasi sebe i nas. A drugi ga prekori govoreći, zar se ti ne bojiš Boga, kad si sam osuđen tako? A mi smo pravedno osuđeni jer primamo po svojim djelima, kao što smo zaslužili, ali on nikakva zla nije učinio. I reče Isusu, sjeti me se, Gospode, kad dođeš u carstvo svoje. I reče mu Isus, zaista ti kažem, danas ćeš biti sa mnom u raju. A kod krsta Isusova stajahu mati njegova i sestra materi njegove, Marija Kleopova i Marija Magdalina. A Isus, vidjevši materi i učenika koga je voleo da tu stoje, reče materi svoje, ženo, eto ti sina. A potom reče učeniku, eto ti matere. I od onog časa uzeo je učenik k sebi. Potom, znajući Isus da se već sve svrši, da se ispuni pismo, reče, žedan sam. A ondje staješe sud pun octa. I oni natopše sunđer octom i nataknuvši na izopovu stabljiku, prinesoše ustima njegovim. A beše oko 6. časa i tama bi po svoj zemlji do časa 9. i pomrača sunce i zavesa u hramu rascijepi se na pola. I povikavši Isus iz sve glasa reče, Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj. I rekavši ovo, izdahnuo. A kad viđe kapetan šta bi, proslavi Boga govoreći, zaista ovaj čovjek biješe pravednik. I sav narod koji se bejaše skupio da gleda ovo, kad vidje šta bi, vrati se, bijući se u prsu. A stajahu izdaleka svi njegovi poznanici i žene koji su ga pratile iz Galileje, gledajući ovo. A kako beše petak, te da ne bi tijela ostala na krstu u subotu, jer beše veliki dan ta subota, Judeji zamoliše Pilata da im prebiju goljeni pa da ih skinu. Onda dođoše vojnici i prvome prebiše goljeni i drugome razbe.